Dobrodošli Make Up Croatia, moje ime je Rina, a ovo je kanal gdje pričamo o modi, ljepoti, lifestyle i svemu između. Ovo je part 2, drugi dio od Under Consumption videa, ili ti ga Project Pen, ili ti ga Empties, ili ti ga prazne stvari, što sam sve potrošila, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. Ako vas zanima takav sadržaj, nastavite gledati. Ljudi, evo me ponovno, nije me bilo 100 godina, sad 2 videa za redom. Šta hoće reći? Hoće reći to da sam prečerala, skupljam. Ovo su stvari od prošlog videa i ovog videa, bratu, ono, u jedno 9 mjeseci što sam skupljala. Onak, prema godini idemo, tako da, rekao, podijelit ću 2 videa jer samu sebe sam smorila, evo, toliko sam žedna. Sad kad previše pričam. Zato u ovom videu neću previše smarati o sebi, ko sam, što sam, zašto mi nije bilo. To vam je sve u prošlom videu objašnjeno u part 1, tako da krenimo. Ok, Rituals of Sakura mini mala svječica koju sam dobila u Ritual of Sakura poklon paketu. Super svjeća, jako fino miriši. Ovaj mali kontejner, ovo malo pakiranje je dosta dugo trajalo i jako je lijepo mirišalo. Actually mirišao cijeli stan. Ok, ovo je lipstick ovo je od Bipinog brenda Look by Bipa. Ja ne znam li ovog ima više za kupit, malo se pokvario, zato sam ga se riješila. Ovo je najljepši nude lipstick kraj blanketija od Meka ikad. Sad ću vam pokazati zašto. Kremast. Pakiranje savršeno. Sad gledajte, želim da vidite live koliko je kremast. Gledajte tu kremoznost, gledajte tu predivnu boju. Taj predivan sjaj, malo miriso je inače slatkasto, onako ko mek, a sad miriši malo onako više kao plastelin. Tako da mu je bio kraj, ali to sam ga mislim kupila za 2 eura, znači predivan. Ne mogu više nigdje naći baš takve ružave, ne znam nisu povukli, da li su druge ambalaže, ne znam. Još jedan jako dobar ruž. Pardon, ja se stvarno nadam da ću ja editirati ove videe, znači ako ću ovo morati ostaviti, ja se duboko ispričavam. 547 Pleasure Me Red, također ovo sam dobila ko poklon, također je malo onako otišao. Ovi mi imaju najljepši miris od svih ruževa ikad i jako su dobri. Ovo su mat formule, ali ono, pigment je tu, fakat se drže. Iako s ovim ruževima svakako preporučam olovku, jer možda znaju malo, kako bi se reklo, krvarit, jer mat je, ali dosta kremasti mat. Tako da vam je dobro obrubiti sa nekom olovkom i onda unutar olovke ispunjavati. Jer ako ćete obrubljivati usne sa ovime, jako je teško biti precizan, to želim reći, tako je. Ali pigment, boja, najčešće su ove, ajmo reći, manje popularne nijance, to jest nijance koje nisu nude, često su na popustu. Stvarno Maybelline što se tiče proizvoda za usne u zadnje vrijeme ubija, ali ovi njihovi klasični, znači ovo je, ne znam sad, Color Sensation linija, predivna crvena boja, kažem, malo osjetim da je kroz slatkastost osjetim plastelin, nažalost, ali inače predivan ruž. Ovo je od Bipe najobičniji kao balzam za usne ili ti ga labelo kanaški. Dosta dobar, actually, nije loš, u redu je za te novce. Evo još jedan ruž koji mi se pokvario od Kika, počet čudno mirisat. Predivna nijansa, jako sam ju puno nosila, mislim, ne, pretjerujem, nisam ju jako puno nosila. Nosila sam ju dosta s obzirom da ovo nije tip nijance koji ja nosim. Nisam sigurna kako mi stoji ova roza, da li mi stoji fenomenalno i onak boginja sam s njom ili izgledam kritično. Nisam se još odlučila, ali šteta što se malo smrdio, ali jako pigmentirano, ja ponavljam, jedno od najboljih formula tekućih ruževa ikad. Ovog se rješavam jer ovo imam 150 godina, isto sam dobila za poklon. Ovo je od Chanela, crna olovka za oči. Iskreno, ne znam koliko košta, niš posebno, imam jako dugo, počela se teško nanositi pa je se rješavam. Niš posebno, poslužila je svrsi. Essence Micro Precise Eyebrow Pencil, ne znam da li ću išta moći svočat, evo svočala sam, ako tu možete vidjeti. Sličan nijansi, ovo je od Revolutiona, ta neka hladno neutralna smeđa, jako tamna smeđa. Predivna boja, dobra formula, premalo proizvoda. Ja mislim da je trajala tjedan dana i to sam puno rekla.
Tako da, s obzirom kad pomnožite koliko košta, jeftine ovak, možda 2 eura, ali međutim koliko manje proizvoda dobijete, mislim da vam se više isplati uzeti neku skuplju, jer vam dođe na isto, što se tiče količine proizvoda. Još jedan proizvod koji se pokvario, kojeg sam stvarno jako puno koristila, Velvet Passion u nijansi 301 od Kika, mat ruž, ambalaža pobjeda, boja ruža pobjeda. Znači, ko što ste mogli skužiti, dosta volim ove smečkaste nijance, evo ga, a ja i moji svočevi, Bog mi dao zdravlja, evo ga ovdje. Jako kremasti mat ruž, jako dugotrajan kad se setira, kažem, poče baš, ko zna, onaj specifičan smrad kad poče se ruž kvarit, znači ovoliko mi ga ostalo, stvarno sam na jedno vrijeme sam sam njega koristila, koristila bi ga i dalje, boja je fenomenalna. Rekla bi, ne znam baš je li dupe za Velvet Teddyja, ali taj vibe. Ako volite Velvet Teddy, nijansa 301 Velvet Passion, mislim da se ne zove slučajno tak. Evo, to je sve što ću reći. Jedan proizvod, dakle, prvo ću reći koji je proizvod. NYX Butter Gloss u nijansi Fudge Me, kao fudge, onaj slatkiš. Ja ko mlađa, toliko su mi hajpani bili ovi proizvode da sam ja sama u sebe uvjerila kak je to super proizvod. I kupila sam ga prošle godine u Sephori u Minhenu. I generalno ja volim sjajila i tamnija i svjetlija, ovisi o vibe-u na koji idem. I ovo mi je bilo kao ovo ću furat sa olovkom. Nije loše sjajilo, ali iskreno mali je onaj aplikator. Formula nije tak dobra, ima ih boljih i s obzirom koliko ga malo dobijete, nije ni najjeftiniji. Mislim da možete tipa od Essenca naći bolje sjajilo s više proizvoda nego što jednom dobrom, i ovaj sam malo pokvario, mislim pri kraju mi je. Ne znam, mogu nešto, evo ga, malo skrepat. Čekajte, evo ga tu. Lijep je to proizvod. Pardon. Evo, ja bih usporedila Fenty sjajilo. Znači, Fenty sjajila, brat bratu dobijete duplo više. Sad nigdje ne piše mililitraža. Možda meni se možda čini da ga dobijete duplo više i nije tako. Ali Fenty mi ima puno više sjaja, puno bolji aplikator. Imam osjećaj da ga dobijete možda ne duplo više, ali 50% više. I za tu razliku u cijeni spremna sam platiti više za takvo sjajilo. Ili puno manje i onda uzeti od Essenca. Iskreno mislim da ovo ne vrijedi više danas, s obzirom koliko je make-up napredovao, da nije ništa spektakularno. Sjajilo ko sjajilo. Evo, jedno imaju širok spektar boja. Mislim da su njihovi mat proizvodi i ona mat, ne sjajila, nego oni kao tekući ruževi koji se suše mat, ili čak i oni koji se ne suše skroz, ali su u ovakvoj ambalaži, ili čak njihovi u stiku ruževi, bolji od njihovi sjajila. Mislim da im sjajila nisu više naći asortiman. Htjela bi probati ono novo Blink sjajilo jer navodno ima veći aplikator i mislim da je formula malo promijenjena. Ali ovi Butter Gloss, prije sam ih puno više voljela, a sad su mi onak meh. Sad, Superstay Vinyl Ink. Znači ovo je onaj Maybelline proizvod prije nego što je došao onaj koji se suši skroz mat. Dakle, ovo se suši sjajno, ali je mat. Ne znam znam kako bi vam bila. Znači ovo je tekući mat ruž sa sjajnim finišom koji ostaje sjajni. Eto. Ova boja, znači skoro sam ga isucala i još ok miriši, ali ono, već sam malo pri kraju, već mi se malo počeo razdvajat. Ne znam, ćete išta više vidjeti od boje. Da, jednostavno njega sam fakat dosta koristila. Ovo je jako zanimljiv proizvod jer stvarno taj sjaj se drži. U principu to što piše vinil, to je to. On ima vinil finish, ali se jednostavno on se ko maska, neka se suši se i ostane tako sjajan. Nije skroz transfer proof. Ljudi kažu ne skida se, nije tako. Jednostavno mrvicu će se skinuti, ali zaista se dosta dobro drži, ne mogu reći. Međutim, jako isušuje usne. Jako, najviše od svih tekućih ruževa koji sam ikad probala. Ali toliko je fora formula i stvarno dobro drži taj sjaj da bi možda probala neku drugu nijansu.
kažem, zanimljiv proizvod, tu su prednjačili nešto novo. Ja preferiram, meni je lakše jednostavno staviti mat ruž i onda staviti sjajilo preko. Ali ako želite dugotrajnost i da nema, tipa možda za vjenčanje, je ovo super. Ako mladenka želi sjaj radi slika, a tipa poljubit ćemo doženju ili piće i tako nešto, ovo je super. I mislim da na ovo staviti sjajilo je pobjeda. Jer onda ćete taj dio koji se malo istroši kamuflirati sa sjajilom i mislim da, recimo da je to dobra kombinacija. To bi htjela probati sa nekom nude kombinacijom, ali nemaju ni jedan toliko svijetli za moj ten, da bi mi bilo onako da probam kako bi izgledalo sa tamnom olovkom, taj sjaj, ali kao dugotrajni, jer su svi više manje smečkasti koji su na meni, sve to dalje izgleda više kao smečkasti velvet teddy style. Htjela bi baš neki pravi onako ala blanketi od Meka ili neki onak full svijetli bež da naprave, ali evo, probala bi neku drugu boju, zanimljiv proizvod, u svakom slučaju vi ga morate dobro protestiti. Olovka koju imam je od Essence, ne znam koja je nijansa, čekajte, 660, skoro sam ju slisala. Loše se šilje, to im je velika mana, ali su fakat jeftine i ovo je fakat lijepa boja. Međutim, mislim da mi je Trendy Tap draži malo kvalitetom od Essence što se tiče olovka. Sličnu boju sam našla, jednaka je cijena, ali sad sam isto, što se tiče olovaka tipa Mac i tak neke olovke, Shein, mogu fakat naći po dobrim cijenama, tipa Mac sam dobila na poklon ili kupila na popustu od Sheina, full su jeftine cijene, tako da mi je Essence malo pao sad, prije su mi oni bili najdraži, tako da nije loše, a za te novce mi je sad i Trendy Tap mi je bolje, kažem, Shein mi je fakat super, eto. Korektor u pitanju je nijansa 2.5 od Benefita, onaj njihov Boing Concealer, Cakeless, pa ne znam baš koliko je Cakeless, dobar je, nije najbolji na svijetu, kupila sam ga na popustu, logično, za moj ukus je možda malo prerijetki, očekivala sam da će biti malo gušći, nema prekrivanje kako bi ja voljela toga, tako da, na popustu da, po punoj cijeni ne. Ljudi moji, trebala sam napraviti 4 videa, a ne 2, ali dobro. Idemo dalje, samo ja. Mislim, meni je ovo veliki gušt, ja uživam trenutno snimajući ovo, ali znam da za gledatelja možda, pogotovo neko ko nije navikao, će reći aj boke. Ali neko voli duže, ja preferiram duže videe, iskreno, tako da ja se nadam da ima vas koji volite duže videe. Sada, pričala sam kako ja Sol de Janeiro mi je super miris i kako ja tražim takav miris i normalno što sam radila, išla sam googlat da li imaju dupe. Našla sam dupe u obliku Brazilian Love kreme za tuširanje od Trea Clemuna, ne znam se tak čita, to je onaj brand koji možete kupiti u Milleru, ja sam ovo kupila preko Notina, ja mislim. Ne, ovo sam kupila u Milleru, a losion za tijelo preko Notina, mislim da sam njega već komentirala. Jako slično miriši, jako slično, međutim ne identično i nije jednako hidratizirajuć i ne drži toliko, ali je jeftiniji jedno 4 puta, tako da ovo je pakiranje od 500 ml i mislim da dođe oko 5-6 eura, tak nešto. Znači, badem, vanilija kao kombinacija, to je slično ti, onaj drugi je, mislim, pistacija, vanilija nešto, tako da to je sve neki ti orašasti plodovi i vanilija, jel? Jako lijepo miriši, svaki put mi se bio gušt tuširati s njim, treba ga jako puno više nego onog drugog da se zapijeni i nije toliko hidratantan, ali ok je, nije da mi suše kožu, jako lijep miris, ako volite gurmanske mirise, probala bi ga, zašto da ne, nije skup, pol litra dobijete, tako da, što da ne. I evo losiona, Oh So Smooth Brazilian Love, znači ista priča, evo ovdje ima kokonat i macadamia oil kao sastojci. Znači, miris je top, jako sličan, na prvu sam mislila da je identičan, jako sličan, nije identičan i nije toliko dugotrajan i ne hidratizira dobro kao original. Imala sam prilike probati original, davno prije uzela sam ono malo pakiranje, oduševio me, meni je Bam Bam Cream stvarno zategao malo kožu. Ništa čarobno, ali sam vidjela da je malo kao zategnutija i toliko lijepo hidratizirao, toliko ga moja koža voljela, toliko dugo miriši na tijelu. Ovo ne miriši toliko dugo, nije toliko hidratantan, tipa ne bi ponovila kupnju,
ali jako lijepo miriši. I miris se drži, samo ne dugo. Znači, onaj original miriši vječno, tako da, ali pošto sam ovo platila isto 5 eura, 250 ml, svakako ovo bi bio jako lijepi set nekom za poklonko ili ako vi volite gurmanske mirise. I u kombinaciji jako lijepo traje i osjetit ćete se kroz sat, dva, mirisat ćete vi tako lijepo, pogotovo ako stavite nekakav parfem u ovoj obitelji badema, vanilije, slatkastog nečeg. Nije dupe u smislu da je identičan po dugotrajnosti ili mirisu, ali ajmo reći da je inspirirano time i kao inspiracija i kao jeftinija alternativa preporučam. Kao dupe, kao kopija, gotovo isti proizvod po učinku, mirisu i kako funkcionira, nije. Eto, to kod mene. Evo Batiste, ovo je kao Sweat Activated Technology. Kupila sam ga jer je bio na bolesnom popustu. Kažem, dobar, ali nisam vidjela neku veliku razliku od drugih Batista. Ovo je kao neki Sweat Activated Technology. Miris mi je fini, ali ponavljam ponovno jako intenzivan. I zato mi Batiste malo glava me boli od njihovog mirisa. Eto. Evo, onaj koji sam spominjala Dezić, evo ga još jednom, topla preporuka. Ako niste gledali prošli video, veliki sam fan bila Dava godinama, Dav je preskup posto, jednako dobro drži, gotovo jednako, Dav ide kroz tuširanje drži, ovaj drži kroz treninge, miris je više vuče na onak neku puderastu Niveu nego na puderasti Dav, ali €1,5 košta. €1,5, ima 200 ml, Dav ima 150 i traje, stvarno vrijedi, topla preporuka. Ovo je Hairspray Exotic Passion, solidan sprej za kosu, platila sam ga malo, mislim tipa 2-3 eura. Ima taj lagani voćkasti miris kroz onaj alkohol, jel? Dobar, mislim, meni su svi ti lakovi za kosu isti, iskreno, nisam sad neku razliku još vidjela, jer nikad nisam neke skupe koristila. Fail. Matrix High Amplify šampon za volumen, za čuda ludila, 10 eura sam ga platila. Miriši fino, miris se ne zadržava, jako ga puno treba, nikakav volumen, nikakva čišća, znači najobičniji, znači u rangu onog, evo ga, u rangu su mi. Ovaj je tipa, karikiram, 5 eura, ovo je bio 10 na popustu, s tim da ovog ima 300 ml, ovog 400. Niš posebno, nemojte se ni trpiti, rađe kupite onda ovo jeftiniji ako već. Kupite rađe od Balea nešto isti drek, evo. Balea, osvježavajući gel za pranje lica aloe vera, kupila sam ga jer je bio na popustu, logično, nije mi nešto bio, iskreno. Iskreno ne bi ponovila kupnju, niš posebno, ali čak imam osjećaj da mi je možda malo i zatezlo lice. Simple i dalje u srcu. Balea Ultra Sensitive, ako niste gledali prošli video, ovo mi je super za pranje kistova i spužvica. I nije loše ni za tuširanje, znači neagresivan gel za tuširanje. Ovo sam isto uzela dečku, kad nije bilo onog od Balea. Dakle, Nivea Cream Protect, gel za tuširanje koji kao hidratizira, koji je umirujući i slično. Ima taj neki ono tipičan umirujući gel za tuširanje miris. Nije toliko bolnički kao ovi ostali, zato što actually ima nešto parfema u sebi, ja mislim. Ali na dnu, na samom dnu. Manje parfumira nego ostali, ali mogu reći da mi je na koži bio lijep. Nije loša ga za imat kad želite nešto neutralno, da otuširate se, da ne iritirate kožu, a opet da fino miriši. Ajmo to tako reći. Ok. Ovo je Hyaluronic Acid Face Mist od Q+A. Ovo je koliko mililitara? 100 mililitara. Malo agresivna pumpica, to je šprica, međutim nije loš. Ovo sam ja koristila kao od Meka Fix Plus, ok mi je bio, ne mogu reći, ne vidim sad baš sastav, ali slična fora. Evo, this molecule is a moisture binding ingredient that helps keep skin plump and hydrated, znači hijaluronska kiselina, jel? I jako običan, umirujuć, meni je super preko make-upa bio, tako da nije loš, ne sjećam se koliko sam ga platila, ali kao što svi znamo šta je, bio je na popustu, da sam ga i uzela, tako da ne loše, uzela bi ga ponovno ako je na popustu.
U moje vječne potrazi za slatkastim, kokosastim gelovima za tuširanje sam uzela omekšavajući gel za tuširanje Coconut Water od Organic Shopa. Iznenađujuće slično miriši ovim od Track Lemon gel za tuširanje. Doslovno taj džir, badem, pistacija, vanilija, kokos, ovo bolest, ovo miriši kao nešto za pojest. Proziran gel za tuširanje i čim vidim da je tak proziran, znam da neće biti kao toliko hidratizirajući kao kad vidite one koji su više kremasti, ali iznenadila sam se, nije bio loš. Isto se jako brzo troši, ali nije bio loš, fino je mirišao, nije se dugo zadržao miris, ali se zadržao sigurno pola sata, a sam je mirišao top. Jako lijepi slatkasti miris, kažem, doslovno piše don't eat me s razlogom, baš ga želite pojest, ali nije, ajmo reći, dupe za nijedan od ovih skupljih, ali malo je skuplji za drugstore, mislim da je ovo bilo tako oko 5 eura, ima 280 ml, ali iskreno možda bi ga čak ponovno kupila jer mi je za kožu bio iznenađujuće ok. Nije mi isušivao kožu, a fakat fino miriši. Eto, nije dupe, ali sam po sebi nije loš proizvod. Ajmo to tako reći. Da vidim mislim da će ovaj video biti malo kraći, evo na 21 minuti smo. Mislim da bi ovaj mogao biti gotov u pola sata do 40 minuta. Ne bude bio ko ovaj prvi. Mislim da su mi sad ostali pretežito parfemi. I evo, Olival Face Fluid, ako niste gledali prošli video, ovo mi je najdrži SPF za lice, / krema za lice, ima niacinamida. Lice mi nikad nije izbilo s ovime, nikad nisam izgorila s ovime. Hrvatski proizvod, moja topla preporuka, dakle baš ovaj faktor 30, faktor 50 nisam probala. Ovo sam dobila za poklon, u pitanju je Labello Aloe Vera Scrub. A što mi je super kod ovog skraba, to što je doslovno skrabi, ali u isto vrijeme je Labello. Znači nije samo isključivo skrab i nije prejaki skrab, nego taman malo da vam napravi da vam malo skine taj mrtvi sloj susana, ali opet ih hidratizira u isto vrijeme. Tako da ne morate koristiti i Labello i ovo, nego je ovo 2-in-1 proizvod. Super mi je, fakat mi je super, prije spavanja sam koristila, pre make-upa, top. Ovo je zanimljivo. Dakle, u pitanju je parfem Latafa. Znači, Latafa, nadam se tako izgovara, je arapski brand parfema, mirisa i sad vidjet ćete ko prati parfeme, ko voli to na društvenim medijima, su sve popularni arapski parfemi. Pogotovo zato što su jeftiniji od, ajmo reći, njihovih europskih rangova. U tom cjenovnom rangu su u principu jeftiniji, a trebali bi biti kvalitetniji. Nadam se da sam se dobro izrazila. Ja sam ovo uzela jer je ovo navodno dupe od, nije Creed Aventus, ili je čak od Creeda, nisam sigurna, nekog od tih popularnih parfema, ne, ili od Erba Pure, tak neki dupe nekog niš fancy skupog parfema. Ovo je meni super, ovo je parfem koji miriši na čisti veš / nešto skupo. Parfem sam platila preko Koku HR-a, mislim da mi je ispalo, ovo je 60 ml, tipa 15 eura, neka smiješna cifra. Jako nenametljiv parfem, office friendly, mislim da bi se dosta ljudi ovo svidjelo. Probala sam original, mislim da je Erba Pura u pitanju i slični su. Fakat su slični, nisu isti, ali su slični. Međutim, ja sam par tih niš parfema probala sebi na koži. Ja ne znam jel do moje kože ništa to meni sad nije predugo držalo, ali dužalo je duže nego ovo. Ovaj na koži mi baš nije trajao, na odjeći je trajao duže, ali za te novce je super. Međutim, hajpaju te kao jeftini su, a ono toliko duže traju, ne traje toliko duže, bar u mom slučaju, ali note, te neke luksuzne note su stvarno, probala sam ih par i imala sam prilike probati par tih niš parfema, stvarno su te note uspjeli rekreirati, ne identično, ali jako slično. I imate stvarno mirise koji, ovaj stvarno dosta je sličan, ja mislim da je Erba Pura u pitanju, ima sličan vibe, nije identičan, ali dosta sličan, trajnost mu je lošija, ali s obzirom na cijenu nije toliko lošija. Kužite, ovaj će trajati, karikiram, 3-4 sata na koži, Erba Pura će mi trajati možda 6, ovaj košta 15 eura, Erba Pura dođe 200. Pa eto, nije ni identičan miris, ali ako tražite taj vibe,
za to su dobri, jer mislim da ovi naši klasični europski brendovi još uvijek ne rekreiraju taj tip nekih sapunastih, čistih, ali opet s tom nekom posebnom notom, jer nije onaj tipičan miris pamuka, opranog, specifičan je, ali opet je nenametljiv. Ne znam da li imam smisla. Uglavnom fin je. Ne bi ga možda nužno ponovno kupila, jer ima jedan niš parfem koji uglavnom udajem se ove godine i razmišljam da taj parfem možda si kupim kao da mi bude svadbeni parfem. I našla sam na Zivadi HR, je puno jeftiniji nego u dućanu. U dućanu je mislim oko 200 eura, na Zivadi je oko 100. U pitanju je, ne znam izgovoriti tu parfemsku kuću, neću se ni truditi, ali parfem se zove Draco, D-R-A-C-O, a sigurno ste čuli od te parfemske kuće i za parfem Kirke. I taj Draco i Kirke su jako slični, meni osobno je Draco mrvicu bolji. I čitam recenzije i nekima je da top, neki onako overhype, ne traje mi na koži, neki kažu traje mi vječno, tako da razmišljam možda actually tu kao odrešiti kesu, jer nisam još našla nekakav dupe, a probala sam u trgovini, imala sam priliku probati i taj Draco mi se čini da je stvarno, trajao mi je, na odjeći sam ga doduše probala, vječno. Nisam na koži, tu sam se zezla, trebala sam, ali toliko me oduševio i kad sam vidjela da ima upola jeftiniji na Zivadi HR, možda razmišljam, možda odrešim kasu i kupim taj realno za 100 eura, 100 ml, toliko ćete platiti neki od, ajmo reći, Dolce Gabbana parfem, kao, pa eto, razmišljam možda da si odriješim kesu i uzmem taj, ali zato ne bi ponovno ovak nešto kupila. Ali iskreno da dobijem ovaj parfem ne bi se bunila i mislim da je dobar poklon i ambalaža su predivne. Teško staklo, stvarno top, ali mislim da su malo i overhype. Nisam probala puno ovih, znači ovaj je jedin koji sam si kupila arapski, probala sam dosta testera. Neki su dosta trajni, neki brzo ispare, neki su straight up odvratni za moj ukus, neki su stvarno jako onak intenzivno, kako bi se reklo, malo starački. Probajte pa vidite, ima ih u DM-u za probat, jako puno, mislim čak da je Bipa dobila neke, dobar, za 15 eura stvarno dobar. Puna cijena mu je 30 i za 30 eura je dobar, ali nije sad nešto, arapski parfemi su puno jeftinije, traju cijeli dan. Ne traje cijeli dan, bar u mom slučaju, eto. Možda skuplji, ali ovi jeftiniji, probala sam par testera, ovaj sam kupila. Za taj novčani rang su super, nemojte me krivo shvatiti, ali možda su malo za moj ukus overhyped. Sad, jedan parfem s kojim imam love-hate relationship. U pitanju je Dolce od Dolce Gabbana, znači Dolce Garden. Ambalaža preslatka, iako čep je plastični, malo jeftin, ali ovak izgleda jako lijepo. Ko što sam rekla, jako volim gurmanske, kokosaste, ljetne parfeme, želim mirišati kod da imam imam ukus tinejdžera, ali ovo tu sam mislila da će biti sve to, međutim nije, ali opet jako sam puno komplimenata dobila kakve sam htjela čuti. Dakle, kad god sam nosila ovaj parfem, svi su rekli mirišiš na ljeto, more, slatkiše na plaži. I to je sve što sam ikad htjela. Međutim, ja uvijek ganjam onaj Copperton miris. Ako znate, Copperton miris je slatkasto kokosasti miris. Nije onaj tipičan kao samo SPF kokos, koji je više neutralan, nego Copperton ima i voća i kokosa i ganjam takav miris godinama. Ovo tu ima kokosa, ima i slatkiša, ima i vanilije, ali meni više miriši malo na spaljenu plastiku od Barbie lutke, iskreno, u nekim trenucima, da vas ne lažem. Ali kombinirala sam ovo i uvijek bi s njim kombinirala ili Sol de Janeiro ili nekakav vanilijast parfem. I doslovno svaki put, čak nekad sam ga samog nosila, jer jednostavno zabrala sam staviti neki drugi, svaki put kad sam nosila ovo, mirišiš na plažu, slatko, osvježavajuće, bogato, kao da se sunčam s kokosima i voćem, svaki put. Znači, najviše komplimenata u život sam dobila na ovaj parfem i na Versace Bright Crystal. Skroz drugčija dva parfema, tak da bi možda čak ga u budućnosti ponovno kupila, u kombinaciji s nečim drugim koristila, jer eto drugima je očito mirišalo top. Meni je bio dobar kad se slegne na mene, iskreno moram priznat, ali na prvu
nisam sigurna. Kupila sam ga na bolesnom popustu, to je ne na popustu nego na Koku.hr-u ili Zivadi, nisam sigurna, ovom tamo su puno jeftiniji parfemi i platila sam ga, ne znam, ovo je isto 60 ml, ja mislim, 75 ml, mislim da sam ga platila tipa 40 eura, ali tak nešto. Mislim da bi puna cijena bila preko 100 vjerojatno u Douglasu ili Milleru. Eto, cijelog sam ga potrošila, dobila sam jako puno komplimenata, ali ja još nisam sigurna kako se osjećam u vezi njega. Oprostite, moram, znači grlo mi umire. Ljudi, približavamo se kraju. Ma normalno, pol sata, još ovo, pa to bit će tako 40 minuta. Uglavnom, već sam sad par puta spomenula Zivadu i Koku.hr. Nisam sponzorirana kud sreće, ali možete vidjeti po mojim pregledima i ovim pretplatnicima da nisam ta kategorija da me se plaća, da imam suradnje kud sreće, nego stvarno Zivada, znači ja, kome ne znam. Ja i da sam bogata, onak pravo bogata, ja bi kupovala na popustima. Zašto? Zato što sam zaključila danas imamo tu sreću i nesreću da nam je sve jako lako dostupno. Imamo milijun tih stranica, online stranica i koje prodaju stvari koje, ajmo reći, nisu u sezoni i prodaju ih po velikim popustima. I oni kad to prodaju po velikim popustima i dalje imaju zaradu. Šta to meni govori? Da je roba toliko overpriced, precijenjena i da se razumijemo, konzumerizam ne pomaže tome, kapitalizam, sveg sam to svjesna, znam da je licemjerno, imam ovakav kanal kakav imam, a sad kao tu pričamo o nekakvom savjesnom kupovanju. I ja sam grešna, kupujem i ja možda što mi ne treba, ali što sam starija, to sam, fakat se više trudim što imam da to i nosim. I da ne kupujem samo zato što je nešto sniženo, nego da kupujem nešto što mi treba, ali da čekam da se to snizi. To je moja taktika. Znači, imam milijun aplikacija i karikiram, trebaju mi bijele tenisice. I ja sad sa srčekom označim bijele tenisice, ako nisam u tom trenutku našla neke snižene, srčekom označim koje mi se sviđaju i čekam popust nekakav. Generalno kupujem na Besecretu, ASOS-u, Zalandu, About You, Šubidu, online stranica Outlet, veliki popusti, ili ako kupujem kad su popusti. Evo, sad sam kupila Air Forceice, bijele brutalne, znači tenisice iz Live Show program. Bile su snižene sa 100 na 50 eura, znači u pol cijene. I oni dalje zarađuju, da su još toliko pol snižene i dalje bi bili u zaradi. Dakle, stvarno mislim da je jako puno toga je toliko precijenjeno i da se razumijemo, bilo bi pošteno da radnici koji rade svu tu robu su pošteno plaćeni, ali oni nažalost, bio to Gucci, bio to Shein ili bio to Nike, svi ti radnici su potplaćeni. Vjerujte mi, što god se radi u tim dijelovima svijeta, a vjerujem da jak se roba radi u Europi ili Americi, da su i dalje potplaćeni ljudi i svakako mislim da bi trebali savjesnim kupovanjem, ako ništa drugo, onako, pokazati na način da manje kupujemo, da ne stvaramo toliki demand da se samo stvara. Ovo je postalo malo dublje nego što je trebalo biti. Ali uglavnom, što sam htjela reći, je da vrlo često kada vi plaćate u dućanu nešto, plaćate više zato što se mora platiti prodavač, mora se platiti režije i najam tog prostora u tom nekakvom centru, tako da ja preferiram, ako imate priliku vidjeti neki parfem uživo koji vam se sviđa, naručite online preko tih stranica koje u principu imaju samo skladišta i ne moraju plaćati posrednika i zato su ti parfemi jeftini. I stvarno su originali u pitanju, ja sam probala, više ljudi je probalo A++ sve. Slično funkcionira i Notino i Lijepa.hr, ali Zivada i Koku su daleko najjeftiniji. Neke stvari će možda nekad imati Notino, rijetko kad jeftiniji, a generalno između Zivade i Kokua, što se tiče parfema, onako šaltam. Probala sam jedan i drugi, stvarno dostava perfektna, plaćanje preuzećem, parfemi original, ovi kodovi, sve štima, jel? Eto, ovo je bio mali moj TED Talk o tome kako nemojte previše kupovati, ali dajte da vam pokažem svojih sad 5 parfema koje sam potrošila, ali od zadnjih godinu dana da se razumijemo i sve sam ih potrošila, to je bitno i pokušavam ne imati milijun parfema u opticaju, nego možda par i da ih potrošim i onda tako rotiram, jel? Uglavnom kupujem od odjeće do šminke, do parfema, više manje sve online na stranicama koje imaju te velike popuste, jel? To mi je i gušt, volim nešto naći po dobroj cijeni, na kraju dana jeftinije mi je, bolje mi je, malo me uči strpljenju, jednostavno ne moram odmah imati sve sad, nego čekaj, znaš da ta stranica to možda ima,
znaš da ti se to sviđa, naruči, pričekaj, jeftinije će ti biti itd. itd. Uglavnom da ne idemo u prevelike dubine. Pokazala sam vam znači već sad 2 parfema. Sad ću vam pokazati, ovo sam preko Zivati kupila, Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Ovo je meni ko mlađe bio najdrži parfem. Sad sa godinama mi možda nije najdrži parfem, ali ljeti je nenadmašiv. Međutim, toaletna voda je toliko loše trajnosti da nema smisla davati tolike pare za nju. Jer Dolce & Gabbana Light Blue je iznenađujuće skup parfem i s godinama drži cijenu. EU Intense, znači ovo nije toaletna voda, ovo je baš parfem i ovo je identičan miris. Možda mrvicu, kako bi se reklo, kiseli, ali obično parfem i toaletna voda su različiti mirisno. Ovo je identično, meni gotovo. 90% DNK toaletne vode ima ovaj Intense i kaže još 4 minute da imam, ok. Onda ću probati još 4 minute. Dakle, ovo je top. Intense drži skoro cijeli dan, kupite njega u Douglasu 25 ml, ja mislim tipa 70 eura, ja sam ovo uzela za 25 eura, pa vi vidite. Preko Notina Sud Pacific Comfort Coco Extreme, čisti kokos, trebala sam uzeti koko vanilija, ovo je bilo na popustu, trajnost nije neka, ovo mi je više layering parfem preko vanilijskih parfema, nije loš, ali nije sad ni ništa wow. Fora ambalaža, kažem vam, probala bi koko vanilija. Trajnost je solidna, par sati, nije preduga, nije prekratka. Mislim da sam njega platila na popustu oko 25 eura također. Ovo sam kupila preko HR Beauty Outlet, tamo kupujem make-up, tamo nekad kupujem parfeme. Ovo je Olympea Solar, predivan ljetni parfem. Malo možda profinjenija verzija originalne Olympee koja je izrazito slatka, koju ja jako volim. Najdrža mi je Olympea Aqua, ali ona je rijetko kad negdje na mega popustu. Ovo sam dobila u poklon paketu sa Olympea locionom. Ovo je bilo, mislim, sa tim poklon paketom sve skupa 50 eura, a mislim da je ovo tipa 80 ml, ili 70, tak ne, ovo je 50 ml, pardon. Mislim da je puna cijena ovoga tipa 80 eura u Douglasu ili tak nešto. Ja sam sa locionom uzela za 50 eura. Ovo je još jedan poklon, Sweet Jasmine Hand Balm od Ritualsa, jako lijepa hidratantna krema za ruke, jako fino miriši. I za kraj Chi Infra Silk Infusion, kao im reći losion za kosu, bez veze. To je to, uspjela sam ljudi, hvala što ste gledali, pretplatite se, komentirajte, to mi je najdraže, ako želite šerajte, lajkajte, recite mi od svega ovo što vam se najviše svidjelo. Ja bi izdvojila gel za umivanje od Simple-a, onaj neutralni gel za tuširanje od Balea ako imate problema sa kožom i definitivno ovi Baleini suhi pranje i Olival SPF za lice. Od parfema, od svega ovo što sam pokazala, ova Olympea je definitivno najbolja, ima čak i pristojnu trajnost. Eto, uglavnom tu vam negdje dolje teču moj Instagram handle, TikTok handle, Facebook handle, YouTube handle, samo odite ako želite, ali najviše cijenim vaše komentare. Hvala što ste tu i do sljedećeg videa, ljudi moji, svaka čast što ste preživjeli. Pozdrav!